Oy malungil itasil silmora. Arokul adrok mos tune in and mertial special program ra TMC o kya karamam ral sil sa legislator order at large Jason Nolan. Gidero ko matangil was sisil do makalam liwek ra ablur order Jason am na mutil declare el moswal mo o mamlamol mo legislator at large ra ablur order. Mek mutil te alle gureng asulim mo subem lamdas ra o spera TMC kada mutil adadul girela klamaria dengar kaun mora tian maran mil secure ablur order. Mang awera do mu le me bai di kudrsi on gion le gorgao mam gora mal mutel mga do mora do le senkyo meda ya ngania brochure gaul o mul dorsin berang mang ko ay cycle mom das wen mo club gul to ko il kadir gom das lo asen rol ra gabel metro rior bol sube edel ngaria gri ko ger ragao edol mol mel ngartial البروشور غاول قامت مقرني لك يا قوم داس مقلب القلت قوي بلام مو شي فراول دو شوي ممرو شري لا بكلوب ليل دي قولين ابو مسرني يا مش بقال لا ابو صودل ماشي دي قال سويدل دي وي تيان جدل وي من اقوم داس مال كلوب القول قا مرتيان يتسمع ذا جدل الرجل ديتيل مالغاريا كويستيون او غير كده بقى قاعد قلت مكريتيال طبعا Morar adro rogoy bolso bilong il melil trelan maran men senker abdur oror etiu ko singila otro matagoy ماشي malungil do song Jason e kudo si ordiong merga ese rebo itu kaman sulak naga sulem kau mayo ma kuromira TMC el kilingir no sé del otro kli el achils mang se del monte el medum rabuai lo que a TMC wajil blam do mas edel ko koras mo de ate trela breret ai si hotel ko lo to da declaration rigid kudugil medinga ro guya kner sera may 11 no se ka am garu bagal ni shogar nga kal mona puai wa blol bi isi tele la brerek ci sono na wa ta la adra lo que brerek al hospital lo mutra brerek ro bi may ge to ko la adra ma el ngari melmon ngaringin mer altaim masel ku koram lo tele la milgara ngalo si sibel mer al sela aurera lesa legislator large ra agor state kada menga sulemel al silse ora idung kau ma TMC maradro guile kada malmara yido mlesoa del kora olito ma bol klugu digita adro ora umil medingil rogui como October 21st halider gid to betel halider gid to betel halider ngaruba mang kada baiswa del logi tiange ora mom ala program gid ora idung وذاك راح شغل مو دوغات اللي مال مو درسيا مول السوس المرغاو ما تريجر روغول لوم ذاك لوسيا وتملا لا ربلور اوريور كمي الفريمرز راح سيتوشن رجيد كلوغول سيلسا awam melbomelo kodem eal ragra opum dah miuma mal betul framers sa tengah tering mal betul medir ka kel sein masa 38 years ra la sia ka situation ergide masa government ergide ra el la crisi el melmut el alsil se makadamra lo ra to bet lo alsil se me adro rogui di erak pora ngia telgu korah malte la program ergide alsil se so acabo de que to dersia to bet sus el mora ipedul mara aira galau ma gara bati maru bukul keldeu dera kalmo darsa susigi del mora bilu ma irai markangab ma rugul ma masila belur orior ragarmi del man mutra kan kapsak dere klo dersia susigi del mora kabanor gidra franco kibons speaker Alan Marbo Vice Speaker N. Pedro trigger rugul gimdagara elalo otru matalo el bile abelur orior kada direct mo los que de sei la Jesus el mora His Excellency President Surang Alves Jr. Vice President Udo Sakabaw Senior
ma dalla Clololville, Rasenet, Presidente Rasenet lo Cons Paules, ma rogul senators, Speaker of House Anastasio, ma rogul delegate sergit, toko ni mora delegate loror, delegate manggur lulgo. Direct maliak le toko bet selsus amor kau lo mesut tel program ra sel belau ma tigil ngai kel belau mal lungil il tasil se mal happy early 38 constitution day merikita agro rogui mang ngai se kita kokoram lang asmer la program mergi de ora idung lo aisra flyer ngi bla kudur sil ya workau ngai se kita ra bakno bagat takli kita mler se ra me 11 den wa da upload the declaration ergi aku lengi tera kau maradra TMC ku semem dokora mere mabor telibel meda ata mera senkyo club telmei mera gasolin los edro tero play al chils moguk ko ais ra ku kora tetere la ureret sera temem de declare me mutere al chils kada altangate ora itu magidra ada rogol lo mesita programa no sé del mongi mersia o urgidra balot ma akma klarim long ngi mersia number 4 ma se ya mona beranga kara balot ting mal beota do sigir ngira balot ada mega saul gukir seguido lo ur no sé del ngu sera da me de declare kada lo salta urere da kada Agugil kora aku mereng ora idung aktire kam la mesa program regala kamal nom isil mera boa ko sento kubet selem to kara amlo register el mosenkyo se blok pati gerngil el ta tokol indirect el gasay lang ara email dart madalngel selbo do mesra abula bagalela year 2020 dongul mera el arraging mal beto kala ada mlebe ese mosenkyo ngali kara tabsul mentartis ma gi promes la list le kada so del kukura modum el mor trigal bes si trigal mi el ada trigal katigil el mosenkyo makman no mes la list tem mo sobe el kukura kutma klase sel babier el morar trigal bes el no register del mosenkyo makman mera sulu gumil kuk nila babelinge gem la masra ge malo aiso so gumila babelinge ge babel maldisyo karanga kale gorga lo aisra mokte karanga kararurt no se ve el guk ta adu e gu aiso gasak mang emutel le godum mang so el guk tel program isil mora ba ko sen no merega eli sil segi wa blok mereka sel guk tele la ra house to house no se egal to nga maklari ma trigel gimda kal kay ngesew mam ala ra garmid ngun mo terka klira gar kapsam el maro se tiagi do dobar al sil se mamala sulom sao dari el mora puai el nia mal di gade bel babier el guktio el ultra mokte ara nia wal gora platform el nia soagal mogut mokra mal di mere del time o mil taga maklut el modal ol beil ngungil waigel o mal ngungil de vera talk show lo kiwa tenge de todo de mera belul lo mgatak la nia ayel lu sa platform el gide le gautelo mesra babilia tianga lu sel togora merigel mal nom tige ni la cura el house to house mal meranga sulir trigel terstal adal asmaru ba kal dire kan los ilgu ka moita se sel temire ur gaba ulgel gire tel babier mo se gal modon okles modilen sida tame ga dire kal kata ngara babiere mjegere lu ukal ngarngi tora marigel lo sé gal gukura dong okles ma da beber ni aso del mel da ya sel terung bodo bakatak mora abuai ngarinya ga setel babera o mesin gora tiga de beltiginye ma mal di melut kel gire mal di klim elnya aku mara kosen se sel se be edel el dia gal ngiyula ngera administration lendia gal tokora la mal di tokora brela olbil maldi edel di gut mokra di sia hotel boil sel hotel sois par es el modal olbi le gadmot magarogo go ngeringi o taute magatak le mo motel tele la ngi mo brere del almaral mel foliers o bo mo mesel nging mal ngwadi dolut kel gire la togora a gota sel togora rules and procedures seguit
ese era da primera declaración que tendría que no me clear oray dong seya kam nangar olbi makamanit seya awal bibiliara tetele la breredel kada tugul me gut makli se makasiw lo bado lo sila breredara ay Wese. gal rogul le warrakal gal olbi le ngariya ngar al sela rule sigidre al gumana sing malu la rule sigidre al time dik ngal sela igarra kal blak adal olbi ra ngetiu mongotri melal otri matal olbi akmlon mom tigini kusengariya sesel ngara al sel el seed al asumo ok le gut mok el mongil mong roli mong moteli berbeo tabreret ay de le gora wa kami adara new sumbo ko boreng sa mama na kautal akkel mong emek mo sengara nga ul mara u da man meo da man ubeng warang umsidin niya bebe niya sa el di morwep te sa el di sum ok logi harul sergit Wese. masih se del kukura motat sa ngil tenu sel por sei ngari niya dire kul so kal gora atak ka set el babi niya ka atokora Pagado ko sing structure del media access el mera aiga el session el hamam meetings public hearings kita omesra klol olbil ya olbil gider oriora kita mokra brere de lo kasiura brere la klol government gid government gid alta mam si government el gadu ta mal beto la de namo time el gire del film aigal el session rigid maigal rogul meeting rigid aigal public hearing rigid gumra ko sing mal sa BL hindi akal wa el time el gide liberty ukmem do ay sa tohora olbilega sa edel di gut maklia programe walen sa edel to bede halet sa imbir ulo sisbira sila budget rigid emro kong eruli meng si el kada to bede lo kami abatok ngarinya TMC ngarinya Palaway ngarinya media council dia sumun ko man to en si el bida utri ko el gut maklia olbil mornya kamera ri ay gid tel morura veru kada mo si el mesa session alube lo dire lo que use como ruli parte seguir el package el contrato como si tirar our staff role bill mo si il maruru tialo bro el part of the contract Wese. ay ko mana ko sing namo time SBE del gut makli etiang ada kal BS del pura udas el meto etiam la tal gim gora mulmera lole la ang itulo el bill maki gora military no so mending gora din mo de al boltoy makuko mana ko sa to mesra betogol BS el adal lame lo anklir il medal olbi le ure ko se abodo tuve eda discusser ngil tara to ko mana ko sen namo time el se del but makli ungil il mora buai mong kata tamaklaba la rera adra bulura tetella rel olbi sisil time atana igel ngara babilinge da aigal to kora wa town hall meeting ora idungo umugil medngel ko mla mesa kama mel marail mo town hall sel kukul warga gitu waktu orang babli soning malu bengaran ini gua kais umrungun malu bagi i partner up lo penggela klol government to kori wa hospital seluru legal public health awareness campaign sitira gitu del mail gitu berada balu uru penggela hamlet title se makat mokla town hall ako mana ko se el magis edel di de lo lel olbi trigel mengil tel modal olbi as edel madi metong okle otter gakli se el salga sa entara el sela tarra el wal mandatory el giren ngarnya annual town hall meeting era ayer rogul hang lo banggela manggel hamlet legislators lo banggela leadership terka rogul fa bal at large amol mangya hamlet legislator medum rahang ka ukremeng sa rungul era atrablu streteler atrablu meta ta siraper kama mar adrol bile ya yo ay sa tetele lauror mong klaba tra adra tetele lauror ay ga nga coincide lo banggel tet to filming ra al sum ko da digam mo kurse in se edli ma ko te ma ko mo kla annual town hall meeting el girel lo tobdilo ki leadership el ti la speaker men adro so ge ko TV in el alir ingil mandatory wala tarra ge mo kla annual hamlet town hall meetings ay ge gunda so singir na mo girel mga mokla la kada mga mokla al time ending di mo yor al du ba akora mungaral gire lawan rahang alubeng ngaral kai semru la du mo metod del me midra blu remurtel gire la issue
Hindi. Aye ma katamalamol marul hindi gil mo ni sel troko kalta mo kusang elaw nga tilalbuile. Sa ebiot 12 months sila tarra kami sa talbuile ko krawan lang bal ubeng. Etem natal yung gat maklil uro banggil hospital si dimle 2 weeks sa order dagal 12 bal hamlet. Mahmal beot toy hindi kan maring. Kata ora masada gitu tokora wa annual town hall ma meeting sergide kita mal milsara seral aldub ako bidra Rebelaw. I see. En miligi ba leadership para balur orior. Seldu sa leadership peng HOTL akloba kamlay ma aranglel olbi le rogir ma kabenor mar atar rogoy. Ya yinel met ma kalau meeting el rogul lo sikro sa katamakara sa bakli orior el girel tial lado para balur atar rogire el sabir kita orior al sabir belaw en subir orior mal sabir girel som akli orior mang neklabo ko to em le ungil orior ungil al dadu e kita tiel mil sa orior el mal el lak la balu selba akle mang so do me saway gi el wal qora ngani sel annual leadership meeting ding ngani Rabek kaltam lul turko klatemel dia kan dil sel dubab kay samrun and then ebo tumakadong almay al timing el laku kisar el al lotri matal ka parmenter gid maran ne ka leadership meeting ro bil mong maralungil toy ege malamol mungil do lamol ngaringia a leadership meeting sel dub akmong ra di mungil do ter ka click ko se gire la tara ko damo dong okle hooks modi a situation ra ka parmenter gid ese edo ay singin mora kuay se wal bo mulo bo niya ko mana sing ngungile na mo time el gire la olbiri gid gut makli el mer gid adra bulu a ol top ra shasing ra te tele la uleret se bo mo do racing performance evaluation gid men se el kimere will metibil ko se maybe the real el wal gora midterm sel wal bol mereka irura kalu men siya meru ngi rapek kadra kata makata kli waktu bedilo kya simbung alu be mo kotuk lo ki wa gagi de program doru ngi de alta me kata me tobo de lo ai su sing mal ai gagi tel la am la tobo de tel able di introduce tel arnya ngala kamiti tel arnya amla molla mong odo koro isi asia singen morabu el clear ko sentegi del timing en gire la metodo el bilo to dice el report card dice el performance evaluation ngira tarra kalu midterm mandia kalu tongil mo ula bangala la ke me motor todo se maligagi de maigagi da la alguien riru le telarinha dire kambate le telarinha ko na molla mo ayi kita ko mara ko sembe sesera to gol ko plakwesra tel kata tamel kadal olbil el dirga hata la marulo el ebeo ta doru mal di que di modon okle tibi ra dalo golet ki del buk mo garta temil temo dal olbil ase del mal di modon okle kada di me soyi se en la da mo mo klarul seguid mo gut baklarul seguid e me do okle di del buk ki me ra yen nya so del marura al sera 4 years el dia kal ngayu la kangera administration ko di ba okle TV rin gire do doktor okle engun bagat taklilo ki apa belinget bisi agora aso agora di summarize ngil wal ko immediate el gumra ko sense el di soy se ko mo primary el time e kita menge se kaba barabur ter morbi la bolera mamol mo mali balla mo ako se kada ngarang as eder mul el ruli mo hotel gibel beot atetele la bolera Lagi ora so wali man baskaw kadu ka tolban bal tu. Kamusta ule Jason akong baswa kada so kaldinga regel luwal ko raman mle klol issue ra olbiro oror tial mo regel 4 years leng aigal mosada akong baswa arbeklada understand ra a position ra kaula sing gire del yugut maklaw mento oror mutuo mo transparent el mutuo mo mang a question na kasi ngaraw December sel la ra kabel bento oror especially change na leadership ra legislature ng sabiela lekamya 17 I see sabiela tetiu ladan motmag sige speaker ma officers ya al top da atartir
bol leit ma bol nana servitang el et servitang un dia carole le secondo si tramal le clowl I see. el problem era legislature order le kadamlara especially legislator sugiyama ma legislator Francisco Mliblol nga ra radio ma TV ra olbir orol majority di kalsi el control ra minority ngara o sangem gel silo sistem makara o sam correct ngi hindi wise Okay. Ungil ger ka damran lo ulbangal ngi emno klol toil ra buay. Eng blak tak logi arul sige sing erung e deiti udeng. 2/3 sa do speringil lo mul trablay. wise Ese naringir alsela ay gan nombre kolbin dim lagim ket baklir na lolbil mo kadul speringil na alak teringil ralas to lolbil. E ulmel lo balo lo kosila tetele la red. Ari aklong yelo makantila 2/3 of those pairing lo mul trablay. Kada ang el al time el dos pera al kasaying 11 to 12 legislators el change ra leadership ra playa adirek el ruli meng selva akra integrity ra awal bir al time leng ulo man diak say me kada dos pera simple majority en guk rearrange ra play and el atara ada guk timor sexual guk tirik kelmong let's say sumagimal 8 and 9 nguk timerteng nguk motil meng mertel nguk tilaw gaswela ayol meng diriek kelma vital bagela cheiso nguk motil cheiso nguk diriek kelma vital bagela timra ayol gadi waise metel bla so di o multerni la bekkel ada din dia sen dia le ultel government ri ngalu la government egumi amla digmi tal government ra blur belaw amla ruli tila igi del special rules well hindi ka special rules hindi nga rules el blota ko so those spera to those el hindi ka government or di government mlas TV was a majority ada emergency ngi ala ko bom to the majority I say sige na to those membership membership to those membership aqua sing das obom sis beral mero bira ko la kundi adapto siula ko mo review ni ganiro dos spera adro ngire del mul mem hal mongil kada ma o mesa igel ngem lado emro ko oba seguir del wera do swede ling mal se del meltil di mo simple majority le el mo ay seguir sel me se bakra ko se abol way seguir e bolor de que klar adal bager for the chance ra leadership l'ultira di sera sel simple majority e galebol unstable la government se yam le se bakra ra otru rol bil e dere gi mulbal me sois bera no otru mata andi ka madangalia am le reason ra olbira ko lawa di sel principle kau adal ngarse au tirakra Robert rules of order di membulgula singarnya tru illa ra government ko mem lo uli o tru mata mang kudun gulmesra kung yole makantil nga ko mesringil dimle problem ra sel olbil dimle katalbol problem ra kra a government order for this reason also kung tirigel majority minority tirira bil ragawan sibil this tobertial government dia kalau reor even though mo ano lego joner kami hindi kalau reol di dia kalau reol siya ko ko natin levitat sa hindi kung ba sige del mga taklil mora romes ra programa langi de ngul mawalel ngira de malungil ni kusit arul sel gid adgil ngir rogui kedingilul me e discuss ngira drone de rogose mo watay datetel ngayula 2/3 la membership pergi de rogui lo mul trable magim lo dong ok ringi el rogui e go ngeni meng lo toy emro ko nga enguk magim le mlena na milil tram le leadership la installation session magi silis lo ise ko klariam lo til menguk lo banggela tergal bebile el mo na rabita ma mle monda abai di blakal telu monda lo spera constitution global challenge ra rules hindi ngere de lupa kan monda sura arul sa tigilinger ro ko gamama ro rule 17 agilinger te rules hindi nguk timle because ngariam lo o de blakal
kuk soal na makita ko tulole lo panggilak mo ay hindi ka marabitag alam a challenge sa rules niya giling-giling raw alel. Okay, may lang adi question ako kasi. Owam si sa men ng 12 legislature. Omom das yung kita review nila, ang kita di push ng ESI. Gira the reviewing. Gira the reviewing ile especially na le kita kom la mes ang clear na balot. Gadi automatically gitu may sentril hamlet tamon ya PS legislator. Ngara maya mo PS, ngara ya PS legislator ngi ay di mo PS legislator ngi, ngara ba ya mo ya PS. Ay automatically PS legislator. Mar betul candidate against the incumbent. Mar betul candidate against India katal incumbent tel unopposed. So, klo a chance rahmal betul PS adal men make move. Ma ko may sing elalta mga alading kalta incumbent legislator at large for itel gingal nga niya incumbent remurtel mera gira at large hindi nga kalta nga sitting incumbent legislator at large mutur move on so mang definitely nga niya PSL adal me dal olbi may nga agira del buk malme ado dura dal olet lengire del buk makliten dia choice kita auspera muter rules la 11 lol si sebergida al sera 12 hindi kita met sa 12 uk medong okle o mayo para rules sergid Magulo ako sa include to tele so kangulo era platform nga ako sa say modo dara breret ya sa mo klabay gagi del tukura radio alel hindi albor niya mo dai Gira del dio mo le correct. Mo le correct. Okay, kahit kutul correct tigit ruan ra. Ngatial el brochure kaulo así como o si krole lang mot makaluro ra ka executive branch, legislative branch, marubulo oro. Kam ko trigib elaborate sa ludas lo aseng. Ngaraw después mi gidet tira gidel. Kom karat makaluro. Well, acto spere la administration el masadari. Ako man ako sa gi maluluro la time. Kira tial Algo mo lo tarong niyo mo lo tarong rally. Hindi ayo lo tarong mami. Ang ariya rally. Kira tial lendia cloud to na wala mara especially sa grupo da kal gira la to rap kay sa mo. Emergency. Emergency magi me aludel etmar el adresa issue. La seguida so global la adresa routine regular matters. Mang ulak pilula ko sa member del board is el annual el regular wal mandated el annual leadership meeting malklawat la rangira rubulo orior imbating el sila orera olbi imbating la direction ra kabenor eda da kaloror lo dingira all the time hindi ka tibe da kaldibil set to rap kais amrul alo bengo ngarangari hindi lang ani sel one el master secretary del sales ang arisel annual bekragara hotel albuy hotel kapsingil abuy leng hotel kapsingil abuy agiril nga niya annual leadership meeting ma ay kaya dismiss siya already ngam sisil el maurora tolong alam mal puto ako masaging puto mong kada ba yo spare example el administration el three matang build anit leng ngungin marane lang Ania certain issues el pai kukura de ya men dia dola bel mebelet ringina tora aldo duro bongela kloba kama yidel administration ma dia legislature ling agimal aludlo ko malay trato Wai sendia ka global gul tara global gul tora blur oror gumdasu mle ngwal ko namle mondar tial mlo mereka government PPLA ang aringa te atay men naguktil di say dai gal atemel oreol dia kakangera ke SPLA Macoro state government ngara ko rog deswem lo se sego makarangaling akumda ko makarangin sel hindi wai se ngari o singem ko se kada makarangi tila malungil concern blam mother ceiling kada malita raw deswem sa kama magi makararti ang makadiri kana mo so dal appeal mo aktual government le ay gal ngulgi wala ngulgi PPL create igal el semi autonomous el commission sa mga board la government kita na mo gire de los ciclo le de remove sa iga te gata magramo employer a state o the pai
mesa igel existing el udre al time ermul sel remul sodat mosil tirgal merula breril lugil lat khadora wal otra lama egido omra ko sitirga ka debil sterira deriru la el mesira klisi ilmat merula regulations التير يت تلو otra rakmu tabadela la el moda kal sil lol tau tini malu betamalo garing mang namo time el gire del bai overall maktabi aba esla oligit maga podri dalla bira klor kan kura serigel la linyal bu mensaha klisi ela wal milk tabiya egal boards and commissions la state liga sa mata namos yedo si klole siga mara magara boklok klela government ro ngari nga klok liu ngara al sel ko to club el gurung milto ko im klok ang klela budget ay say al sukum dia kalau tidak kerja gidil. For example, al ureor kautial wa sa ruba kama legislature magavenora agire baklo ureor. Di obom da ka PPL nga sel decide dia kangal sa mi rule ira to ra utmoro ko utmoro. Mang ngan sunan adro ureor magume agumbi aguli trkom bo mo mesringi. Leng ngaria opinion ra adra la armi. Ligu ngalil tilo de giril segi de kansul ra a PPLA. Mang ako na di otobedia understanding ringil opinion ra la wasi al sukum a national government amla mo dia kalau spertia sel mle mokte ringing retain tial property al sukum amla mo dia kalau sperti an next ngal ngal alel angul mora state government dia kalau create a leasing program ringil awana olingil mai kal lo state government it's just an issue girem lo mes ringi itu ancora mas specific el issue yang kita pentingnya sengaja tel basur dosa dari hindi saya kamdo kora sudah authority important authority mlo subi ingin ko hindi to kora budget subil sub clearance itu di yim na budget kalau orang sira olbiro oror mo subil to kora budget tingim tumo kergi klato lo ngania udah sub lagi mo to yang ngara kamiti tiada kala gim kora murti lagi gidim la radira kamiti leng mara la rol gire del make sure la dorula wa adra la argida asum klitem mabodol tau terging sel mo tau ton sel mo isra kabena na sai ngileng ngwai se kita do siklo se magara de adida bolsi el gatong go bache tir mo bolsi lo leng sela to goleng akata bache ta sebel ngwai se dia di prasda aktim ko ra do di leng wal motor da rendira adro oror ra adola lister gider kamiu el salngot al ul engania imona de department el sibira de al adro oriol di mala lister tir rengi el dia bodo ga rengi que ku tigil betek la belo ol aguira bitar gitu ma aku kas imona isul aku lingit mal sung mengilt ese kansun atok la adro oriol bomo meseni ayima lo meseni tam pamsula atara importante el isura blur oriol gumdas tial blemot bedia budget ternia adra government order engaria difference of opinion ra legislature maga venor tiam nombre kal government luase a legislator at ngorong a enda abel longora ar omot maklelat ngorong edim lagi mseng kiorngin mom ngot mokrat ngorong lagi mseng kiorngin mom das gile la adra ngorong ngarngi sigidel opinion al kamde adra olbin mak understand ni ngara osengem gile sigidel uror le actimora history mleo aisei e modiaglo aisei eli lutten bo aisei sera el gabenora ngiriolidit emleo aisei emo gabenora adachi e modiaglo aisei gloria a imala public work oror el ngaria representative tir tiang ala kalwideng mlaria aden miltut kelmo ngura tir di el algo klol administration of Franco ego englo awana legislature ma Governor makami mo otio kasi ngara osenge miseng how do you solve that problem all right ela umra ko sa kamal ko gire igat to ra Hamlet crew kan mga mokra igal hawari magata gire del mo mongil magata klise silungon mo ra tendel legislature mga sila tendele sige sel timing kada kaduklo sa holiday do sige ngara mongil mo betingele mongil tetelela bro tirakal Hamlet crew mang awda so tilo se membai bolak tirakal Hamlet crew under legislators elbol under public work role
game na tong okra legislators ro ko turi el bile o kaldo el gire le tangaria kama mamle sorry ang ira kama mamle tirir o era ang ira mamle sorry el hamlet tators hindi nga aso kal wak mane supervisor tira ka rogul kuk under hang nga karat ro I see. mana nga way nga alguk nga ramadalay guk kulum na ko sendi akpay klo hang na kamadalay o mamesiya malya kadit talup tel malaya kadala ng malya nga kulat ngolol o dumen malala emne makasara da kama kulum man sa tiaba yungilal al probable ko rogul tira rogul hamlet ko memot mak ramadalay mga akuktat tigel legislator suluma kasi mbaiso kalbol imol el public core kal longora ay rogul hang el kultuk la temil el blibi pe kalsil sa nga ay rogul hang ding segi dengar niya rup mle bebi legislator semle soril tiri ongora hamlet kultir mang merul wai segi dengar niya dil lulam semle carry over menal Nada, hindi nga raw desyo, magiging sel tingin la kabenor, wase. Kami am la overstep per sel line, el me execute. Okay, Kung legislate, execute. Alright. Sige da, siya differences sel kami uma, tiyam lang government. Why say, ako umra ko sa kal amalut kal giril sel guk to kora budget el kim tiludi sel to kora other hamlet projects. Twice sila dulu kami kabenor oriol, wase kami Why say, tira ko umra si tira idal amalut kal giril. So, same na rin budget el tilog del moringi el 300,000. Okay? Gimnon mo tigil ni ko sing wala yang direct kalgira del isi kami la adra ya oro ko metigal nga kal hamlet ro ko gil sa kom komeral menar hamlet legislators kami mga at large ko sa project ka mga ramang gidia kal tao te bekara ka olbila budget ay rogul project ro ko abot mo hindi kami mading mo tao auror so agim no ay idar ira ro ra metay bukti sa idil other hamlet project the line item or other hamlet project ko se multiple mo ko se kada mo nga half for say idil other hamlet project yul duro clean mo oy makabeno na adim la kaswal hindi mla sayang ra a budget del mo la magsayang mo la mek mo ko sing opinion niya tilo. Opinion niya to, pero after sayang mo la. Exactly. May gas edel, ukol ati membitor ngigo. Dia ka argument na ka dia ka tangar sige del between you two. Akan sunod adra blue kum das yang kan sunod tira wase. Tialo mot maklela blue or ngar imala ka beno na tang ngara imorial legislator. Ngara imala ka beno. Sige da. Eseya kum das yang se balatix seguida lo balatix tial lomso dela di seguida mlora imal wase especially tilo brangarel wase kami am la overstep ra authority kami makum das ko smodi lungil dia ka question la omso malungil omso de imona to ko imle dia ka sala imona to ko dia ka sala lungil sala ra ngol ta ka lungil sala ra po ka to ko adire kani sel ana mas tira do ngolela administration ma legislature ra telel seguida how that went down mang why say akot maklela bulu ada kadil ngari malakabe no mar legislator awul mo kumilir ta kamam lo te kami legal hanga gira mal silul tuiro kamam el mga mokla legal hanga git mang gimor murtulo siklo le gol lo kasi mga mokla hindi all tao ta kita all pila kita malibral la ngaralela administration all tao ta yalla doli makada minga udo dol mo ngetir all tao neng ako state ada ka public legislature ada ka public for kari malayim to hindi ka mamali ako madoror el digiding elang ako mesetial rosiro ko igel nga raul de siya makumdas yung mal ungil to koira akabalmentro olorum din swakal dito koriti agit ang kola de kisa omsodira nga ramay brel marangara amayong ar impan sa inang mardil ti ako na di kabelmentro mo klol adam kabelmentro olorum marubak mara ngara osenge milgiriran sil olorum malungil kere eso akalongir ngileng tara tukol guru ngira brele grabe kalchis mang aksa marial murtel gira tukol gira bawodal ma argasol man itutel adra ada kadil oror mapelang rogir akna baru ngile alamo lui medera al guru ngi mal samarial baru ngi kita angari kami terida social and cultural al sela puro state kami legislature legislature ma ngani department
al tam sei sel ngel alel girel mga tmok la yelo do akabay ako kasi sel eger rokul ra kal blak adal olbira mga tiu mga turi matan din ka katal bok adal sa gidel socialen ang cultural affairs el ako culture olbira eger rokul ten standing kamili sa di blabok adal rokul em Hindi na chairman ra baby adra oh skills ra atil ay sil sa sa gid ako akmangil tel modal olbile sea tara su magimor sel tele wagib lorngilat el alguk otri matal olbil ingel guk mo o tingil til mo speaker ida al baskida te al wa el angal imis kama maber sa gagi da standing a meeting ra mo lil tel morngi yak mo ngil ti sel di wasala beksis ber al otri matal maldi bil mal tel mol sa kle rahel lengguk se ahmat moduri el aguk o mul makusensu ka di mamlus ra kle ra to ra social leng ni imol kami til ako na adala egar ko siya wadir ka katalbok adala madenge bro ringile kada attend the meetings hindi alakom adala ka meeting ing mahal da ka po meeting yang galing nga abil sa mauriol da asahan mo na ka meeting so adal mo da kada soy si sel ka meeting el mur telgire la tuhol mo may barelo mar tilkar warna batal tigar rol lobe la mas maruba kana blulo no sé maldilas el question ra makadidu li kada armi itut para mabul kamne kadilya awasyak mo ng sura ng sol mak ngari nga kamitir ka derngil ngari al dabe en maral lo mesra armi itut mar mabul adal kira chira blur odor mandi blur odor mal betokar lamom itut mar mabul el ngara kamdila matala kabelment di nga rin alda doon mararuin di sel obor ay lang nga rin taloit obom legislator nga raw deswem mga ra umom das rin yung wil makat mo kala algirit til kay kita mabula ala kala adro order mangitigil kira sila order ro malungil ger tila mo subira to kora kay isay leng ati kita badet tira kadam nat makalol ng sera patukot tira ay dito mo sa other team at even al-adal mga alsel ako mara siya tara dire kalbeting eles ete murulia bodo mes ay gagi del ari nga patukol revenue generating bills ay gagi del la ang ari lo maktub abula revenue mera state ang sa edel ku me especially now el tema la covid meni la tipo dol top da ngara ngire dol si sekat ka mangur ger ngire del me revisit ay gal ngaringil revenue generating el schemes al sela ba blura oriore es edel mo dos irmar lateral basenta rawan let's say for example may dos pa to listen ko let's say list na ka ba commercial list timo subira na atrasyo ba ko most model tabiya 1% tingin mo sisibira ilak la account el high yield account el minute el edo dom koro ringil minute kalgiri la away sige misal sumuguk kal ngal moro lega ide pro iga moro ra every year program no sí and sa edel tap in more sige o para nga sel kamira mo nga ka daksalo mar sel guk timro saudo do akpay o masisitel kami amlam alaw malungil programe país sa government magaral sa PL ngo swirte al other kami el bugi tel program kami mo da dito amara ko ti presento kung take it to the next level ding gira el ngaringia consistent el flora do dia ka dito one year in marka tel al maro mangira that tap into some kind of revenue generating and source el taxel orior en ulo sila mo na lo balur la program mo siya ngaringia bebira a familya gumdaswang awa zoning commission al sum ko mo renovate trabliri lengiril mom ta chekal wasi ari mi tu tra adar tialai ngoi si lengiril require tirim termula access ra leng standard aditya gid standard didre li standard ya mi tu tra sel blai dia access el mortiro tira kalwang do siya dia kalsal tokoraw do so magarang ay ay gal do la bas be el access el moragi ila mara lugi le kapay malamat ka ta to ya to ka mamal nga habla mo usel training mabato ko staff ra administration nga public work nga social cultural affairs ma amla
sel training and access audit training sel temlari ay expert sel del belal gi mun titira kamar adra nga hamaktan ma CBID consortium mamnot magirila training ra or state el metri kamero lisa kagi sing magara morula access mo logi wa ngaral standard kudo spe ay el American Disability Act standard del tele la ramp mga ngari la certified lower government or may kang asel gut moklo ang kuda matra kabenor ma administration sel group foresight til willing tiang digilul til ngit til betme administration kita ko ngay mga training mel agang namo sa edel mga moklay ya yere de los six ya kad magrada budget for it expertise am namo ngi yala ka dukte si sa magrada maluri Nakumdasu Jason ay gel koram le narap trul kumdasu yung le kadaw spell improve ra government roller aku lagi rakau makam la top daw dusu mar adro ko rens ra und dusu mi gel si gidel igel ngara brochure rakau ma bebi ra tol dim nota kam gora ay sira adro roller was why you one more time Arbek Adam le move on. Hindi Jason diri ka malamol soal legislator at large ra blue road. Kam ko ra other show this way kung das wala daro ko ya pay attention ro. Kata ngogi useng sa del recognize ra trigal bukterul namin tangkal awan ra mle move on speaker kamam kata congratulate ngin no nga tamno sel mo tatrakatero leal lo martir mo metil mo kami non congratulations mo ngi ma dire kal Mr. Yosudim tirgal guk no da kal sabi ira bibira kalik sa mama ngari niya mleste town ma niya guk no niya ul mo da kal sabi mo pai seguida ul mo direct kal kama di mledul mleso mo now more than ever ngire del lo mesra otherwise nga kalanga asin olbil mga niya institutional knowledge nga kartel to koy kada gibto ko besel adal met mundi ang eungil la kada kalta tar adro orol la kada maral se edel ber to ka adal dolil tetir man se edel men o clement hindi kada direkal ngalo mara so adal mesa olbil nga niya bes mar direkal baby la adal nga sel madangala tetir la orol ma ngarian maklo mar biya kanila adal nga sel men se edel while al ngarian maklo adal biya kanila adal ngarian bes marbuk til gibel ngania years of experience til legal to ka oy kada hindi sobra oy ka tal bel tu abesel government abesel olbila tiri kalmo kada super hindi ngani gel standard practices el guk lo mar ko sa igal lo mar kal 12 years lang alsela direk sbel ngoswir aku pesel adal mesois ya kada makalurul malabes sulda swingi aku ultoy nga kala igel guk niya melamat mokra yal buk no mereka government tel men aku mana aku kuse soal OL isin mereka ala buat kuse nga kamla terahang al leungi lo terahang matilu tinili ka kala na intro bile mutur nga kal modala tentro bile tera madalai boligi usay del lurega madalai mo so pe masanga aurior kukno le akle kan lo etan del al no tri matal bile akmilan mo matigin ko sila later at large and direct man lepto ka ukotong al meranga angigil bibira tayo meng ka nganyar arangarahangan mo dakal sil reach out tel mora angel hamlet legislator tir mong dangal tanga telangari niya faabel TLM CPML umodora ada le ngol ngosel ka ningil ada le ngosel ka girel sa eloro mangel hamlet legislator how ya mla probe ko sen CPA kalorol bangila rokol hamlet legislators remur telgira la issue ra kaul ngarahang mang ako mana ko se omilta kalmong ya legislator el parrokol osinger lek mla ngari de la time ya se kalorol mtira ka karusel ada lek mla urol mtira makrol ada nga mar magigrey ars almardil iya kadang tanga tila kada beto ngarian mal beto ko besa kalmi dire mal beto kardil la dar sa clear ito mesa background tire ora idung dire kal amal si attribute til mora ngil government ra blur ra to ra education ma background tira rerir may gila la tira involve ni
makatangat ng klo beto ka choices sergit ma wala git niya ako se lat kya Jason leng nga al al time mla prove himself sa BL kut McLeod SM lul tu ini Waising man masaule Jason. Sel ko to club gul ako mdasul mora balur oror el alsils. Ada pere candidate mga otyaw de suel bakit mo do military. waising Ako mdasul opportunity lola bay gagi del radio como le menciono ringil wasya agora state mo utilize la media. Ako mdasul sige del opportunity ngari ra balur belar el alsils. Sebenarnya dengar sel mengaringi orang sera Salvador, dengar sel mengaringi orang sera Diaz, waising dengar sel mengaringi orang sera TMC. Yo all top dara amo tergaul mora kabel metro. Ako mda sigil opportunity agim trial afford ringin mora other belau ro. waising ora itong ka mal la magtaklaw nito kay katamaral ng tanga ta other belaw ropul ngarinya te al se del mera ruati MC mga tura buhay mang way sige ta tirikal dool di mora YouTube kukti type pra TMC o mesayel tokol programa tirikay del kokosel murt ma eungileng yang kira del ngalom tirikal kidel rokul gul alo ang del mo murt mora parlamento especially ma legislature kata Ungil the tool in la YouTube bodo mesa yel mo utol el talk show sa tirakal el albagar tir al murto mo kabenon leng malungil amok ter tiltero ay gal mok ter tir ay ga bod albagala abod ngal tangat ma mabod adala tel brame no tri magrul bil makada ngariya mok ter ri ma yel gukso al mam gat mok endi kita omesa tirakal terul tirakal malungil amok ter tir gire dal mok mok korgit al alana o gasod mesel lo dakalo ror la gabalmente ergid en dital malala mangungil lang nga iga way sige lo mo ko se del mong yukti scroll baga lo sigira programa o ngeral chin se ms lo gulek plamo mesa igal mo utel programa a TMC mal batoke magdabay mereng asulu sige te al gania way sige un wakad lo mention ringira ay kini nga so da motmok al merwa TMC ma kami nga media council kami butol expert ay to mo kidra ako kabelmente gidro or magada katmok la away gang en sela adra bululo mes gidra ay kalsit mo ay mendi agi upem to del mail lo lingita special time la kami merura individual program ri mang akmal mereng asule mer oray do mereng asule la ayo ma kuro kami la TMC tel lo se egalme mga dura adra blue lo trok nga kalal mel November 5 way get up namdo nga number nga number 4 mal dir ka de la tulsandera a 5 mal diga se del mutel mei del mutel mera ora 5 mo itugul mertian ya hotel mal oram la makata-click tel nga platforma so kal mabrul makmal di mutel mera sulem kal Nasi bertuni nama sa program na kalanga sel belaw makalanga ikrel belaw mo makatra atro ko mel bol tura TMC el mesa el rogul program sera ade mbolu ko largo del medenge do liltra mo candidate sergit como mesula Akbareng asule me direct congratulate ka ora igal de ragal de tour mo blam margi. Yombral wasien club gul to oliltrar adal mor olbil din club gul dial maloda club madengera a olbir order giril understand the eli oval mon akluko Jason na number 4 ya sekyo November 9 man diak mo bes el to patugir sel temela sekyo mal masaule a gumbral wasi igel goramle club القول تقول كده من ساده دول ساده التيرون دي السو مغاري اوسنج من كده من سوام دير الموت من ساده ادو لا قبل بالقبر قاول الموت بتيان تي ام سي من الموت ادو يا congratulations المرغو ما understanding انا قام لتانجو يران الكاميرا last week happy birthday to her mal masaul okay dice ya program ra TMC ko mal misulang etiang atto ko bet sa interview ro mam lo magila candidate mo legislator or Jason Nolan am sulang